Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Numwanya tugaruka kuri amwe makuru ari kuvugwa muri aka kanya ngende Jean de Dieu Kanijabo. Hari umunyekongo ufungiwe mu Rwanda zira gucuruza amahembe y'inzovu. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika uwitwa Utamuriza Karinganire akurikiranwe bya byiterabwoba. Abagaba b'ingabo z'ibihugu bya SADC ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kongeraho u Burundi bahuriye i Goma. Naho Burundi bwatangiye kwiga ku mvano y'ibitero bya Red Tabara. Leta ya Chad yishe mu byara wa president utavugaga rumwe n'ubutegetsi. Naho Burusiya bwo bwamaze gusohora intwaro za kirimbuzi. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye tugiye guhera kuri Lieutenant Colonel Kabera waburiye abahora bigamba gutera u Rwanda. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera yaburiye abafite ibitekerezo biganisha ku migambi yo gutera u Rwanda kw'ingabo na polisi byarwo bigihagaze ku nshingano zo kurinda igihugu. Yerekana ko aho u Rwanda rwakuwe ari urugero rwiza rwo guhamya ko icyarobaho cyose rwagikemura ku mbaraga byasaba zose. No butumwa Lieutenant Colonel Kabera yatanze ubwo yari ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu kiganiro cyagarukaga ku bikorwa byo guteza imbere abanyarwanda ingabo z'u Rwanda na polisi bagiye guhuriramo mu gihe cy'amezi 3 ari imbere. Lieutenant Colonel Kabera yavuze ko ingabo z'u Rwanda ziyubatse ku buryo zifite ubushobozi bwo kurinda abaturage. Ati ubu dufite igisirikare cy'umwuga gifite ibikoresho bijyanye n'igihe, dufite ubushobozi, ubushake n'imbaraga zo kurinda umuturage w'u Rwanda kugira ngo abafite imigambi yo guhungabanya iki gihugu batabigeraho. Yatanze urugero rw'ibihugu bitandukanye u Rwanda rujya gutangamo umusanzu mu by'umutekano, agaragaza ko gutanga uwo musanzu bituruka ku cyizere cy'uko rufite amahoro. ACP Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yagaragaje ko mu myaka 30 u Rwanda rumaze rubohowe ntagiye abarwifuriza ibibi babura, ariko ko byose rwagiye rubicamo rwemye. Yifashishije urugero rw'abasirikare babiri ba Republika ya Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko tariki ya 16 z'ukwa mbere k'uyu mwaka, agaragaza ko bafashwe n'abaturage, ibigaragaza imikoranire myiza iri hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Naho umunyekongo afungiwe mu Rwanda azira gucuruza amahembe y'inzovu. Inzego z'umutekano mu Rwanda zafashe umugabo ufite ubwene igihugu bwa Kongo Kinshasa akekwaho gucuruza amahembe y'inzovu. Byamungu Kizungu Claude w'imyaka 39 yafatanywe amahembe y'inzovu ibice 41 bipima ibiro 81 n'igice. Yafatiwe ku mupaka wa Bugarama uhuza u Rwanda na Kongo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukavuga ko ari amahembe yavuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Uvira, akaba yari guca mu Rwanda akagera i Goma muri Kivu ya ruguru. Uriya mugabo amahembe yari yayahishe mu ikamyo yari itwaye imifuka ya sima igiye mu mujyi wa Goma, yari iciye mu Rwanda kuko ariyo nzira ya hafi. Kugeza ubu uyu mugabo afungiye kuri station ya RIB ya Muganza mu gihe dosiye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB ivuga ko hagati ya 2018 na 2023 hakozwe dosiye 23 zijyanye n'abaregwa gufatanwa amahembe y'inzovu 104 yafatanywe abantu batandukanye. Aya mahembe abajyanywe ku isoko, abayafatanywe bayinjiza mu Rwanda bayakuye mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko RIB itazihanganira uwo ari wese ukora icyaha nk'icyo cyo kwinjiza amahembe y'inzovu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi kubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Imuhanga urupfu rw'umusore rwateje impagarara mu baturage. Urupfu rutunguranye rwa Habineza Jean Damascene rwateje impagarara mu baturage kubera ko umudugudu wandikiye abagenzacyaha ko yazize uburozi. Habineza Jean Damascene imyaka 36 y'amavuko yaratuye mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Matyazo ku murenge wa Mushishiro. Muvandimwe witwa Ndayamba Ernest yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko nyakwigendera yasabye uwitwa Mporambizi uhafite restaurant kumutekera imvange y'inyama y'ingurube n'ibirayi, arabimutegurira
amaze kubirya atangira gutaka mu nda. Ndayambaje avuga ko Habineza yafashe iryo funguro mu mpera z'icyumweru gishize atangira kuremba, bigeze ku wa mbere ahita yitaba Imana. Ati mbere yuko afata ayo mafunguro hari amagambo yayabanjirije kuko umukobwa yabenze bigeze kubyarana umwana, yamubonye aherekeje umusore mugenzi we wari ugiye gusezerana ku murenge, maze amubwira ko ikote yambaye rimubereye ariko ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma. Uyu musore avuga ko amakuru yakomeje gucicikana mu mudugudu ko uyu Mporambizi yahawe ikiraka n'amafaranga yo kwicisha Habineza uburozi. Avuga ko ku munsi apfa ubuyobozi bw'umudugudu n'abaturage bateguye inyandiko igaragaza uwo mugambi ndetse n'ababigizemo uruhare, ngo basanze ari uwo mukobwa na nyina ndetse na Mporambizi barabafata bashaka kubagirira nabi ariko inzego zirababatesha. RIB ivuga ko yahise irekura uwo mukobwa n'umubyeyi we igasigana na Mporambizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushishiro Mukayibanda Priska avuga ko bakimara kumva iyo nkuru bihutiye kujyayo, bahageze babanza kwihanganisha umuryango wagize ibyago, baganiriza n'abo baturage bagiranye amakimbirane ashingiye ku burozi. Atukiye kwa ubwo burozi yashyikirijwe RIB, abaturage twabasabye gutuza bagategereza ikizava mu iperereza. Habineza Jean Damascene yari yarakundanye n'undi mukobwa, umuvandimwe akavuga ko ari byo byateye ishyari uwo mukobwa babyaranye mbere. Umurambo wa nyakwigendera wamaze gushyingurwa. Nawe Nyanza umugabo yakubise umugore we isuka mu mutwe. Umugabo mu karere ka Nyanza arakekwaho gukubita isuka umugore we mu gihe barimo bahingana bapfa amafaranga. Byabereye mu murenge wa Rwabicuma mu kagari ka Mushirarungu mu mudugudu wa Nyabubare. Uyu mugabo Nkurunziza Jean Bosco w'imyaka 57 bikekwa ko yakubise isuka mu mutwe no kwita ku mugore we babana Mukahigiro Konsole w'imyaka 53. Yamukubise isuka ubwo bari mu murima bahinga, bakaba bapfuye amafaranga yavuye mu myumbati bahinze, umugore atahaye umugabo. Abaturage n'ubuyobozi batabaye Mukahigiro wakomerekejwe yoherezwa kwa muganga i Nyanza, naho Nkurunziza arafatwa. Uriya mugabo yaramaze iminsi mike afunguwe ku kibazo cy'ihene z'uyu mugore we yari yagurishije rwihishwa. Byongeye kandi yaramaze imyaka 2 afunguwe kubera ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, aho yari yarakatiwe imyaka 15. Nkurunziza yajyanywe kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu gihe wakomerekejwe yajyanywe kwa muganga kuko atahise apfa. Tukiraho Nyanza ariko umugabo arakekwaho kwiyicira umwana ku mpamvu zidasobanutse. Kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza hafungiye umugabo witwa Nzaramyimana Ezira w'imyaka 35 y'amavuko, washakanye byemewe n'amategeko na Mutungirehe Ariete, akekwaho kwiyicira umwana. Intangiriro yitabwa muri yombi ry'uyu mugabo yabaye umwana wabo babyaranye witwa Iradukunda Aime Elizabeth w'imyaka 4, aho nyina w'umwana yagiye guhinga akamusigira se. Amakuru avuga ko yavuye guhinga akabura uriya mwana, yabaza uwo yamusigiye akamubwira ko atazi aho umwana ari kuko badasanzwe birirwana. Umwana yakomeje kubura bitewe nuko uyu muryango ari umugore n'umugabo bari babanye mu makimbirane nk'uko bamwe mu bayobozi bo muri aka gace babivuga. Inzego zirimo RIB rero zatangiye iperereza ryo gushaka aho umwana ari. Nyuma y'igihe umurambo w'uriya mwana uza kubonwa mu karere ka Gisagara, bawujyanye ku bitaro bya Gakoma muri kariya karere ka Gisagara gukorerwa isuzuma. Amakuru avuga ko uriya murambo wabonywe ahantu mu ishyamba uri mu mufuka wari mu ijerekani yaciwe hejuru. Amakuru avuga kandi ko aho uyu mugabo afungiye kuri ubu amaze gutabwa muri yombi ngo yirirwa avuga ko aziyahura. Ezira ufunzwe kuri ubu yari afite abana 2 yabyaranye n'umugore we w'isezerano. Yaratuye mu mudugudu wa Gasharo mu kagari ka Katarara mu murenge wa Ntyazo y'akarere ka Nyanza. Ubusanzwe yakoraga amaradiyo na telefone mu isoko rya Ntyazo. Kuri ubu urukiko rwemeje ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo, gusa aracyafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu gihe agitegereje kujyanwa mu igororero rya Huye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwitwa Utamuriza Karinganire yakurikiranyweho ibyaha bisa n'iterabwoba. Umugore ufite izina ry'ikinyarwanda mu cyumweru gishize yafatiwe ku ishuri ryisumbuye rya Jefferson County muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko abapolisi bavuze ko yateye ubwoba kwazica abanyeshuri ndetse akagerageza no kubatwika. Ahagana mu masaa 6 abapolisi boherejwe ku kigo cya Fern Creek Elementary nyuma y'amakuru y'umubyeyi wasaga nk'uwataye umutwe. Nyuma waje kumenyekana ku mazina ya Utamuriza Karinganire w'imyaka 29 mu mujyi wa Louisville. Abapolisi bari aho bavuganye n'umuyobozi w'ishuri avuga ko Karinganire ari umubyeyi wahoze ari umunyeshuri ariko akaba yarambuwe uburenganzira bwo kumurera ndetse akaba atarazi ko uwo mwana atakiga kuri iryo shuri. Abakozi baryo baramwirukanye aragenda. Ibinyamakuru byo muri uyu mujyi bivuga ko Karinganire yahise akomereza ku ishuri ryisumbuye rya Fern Creek yegera abanyeshuri bari hanze ahari umushinga bari gukoraho. Polisi ivuga ko yakanze abanyeshuri agira ati ngiye kubica mwese muzapfa. Abapolisi bavuga ko Karinganire yakoze ikimenyetso cy'imbunda mu ntoki maze atangira gukora nk'aho arasa abanyeshuri. Yahise akuramo ikibiriti agerageza gutwika abanyeshuri bituma abanyeshuri basubira mu ishuri biruka. Uyu mugore yahise atabwa muri yombi ashinjwa ibikangisho by'iterabwoba byo ku rwego rwa 2 n'ubwinjiracyaha bwo ku rwego rwa 3. Karinganire yagejejwe imbere y'urukiko ahakana icyo cyaha. Kugira ngo arekurwe by'agateganyo arasabwa $25,000 by'amadolari. Biteganyijwe ko azongera kwitaba urukiko ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa 3. Tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urukiko rwanzuye ko Cherubin Okende wabaye minisitiri yiyahuye.
ubushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwanzuye ko Chilbert Okende wabaye minisitiri w'ubwikorezi n'umuvugizi w'ishyaka Ensemble ritavuga rumwe n'ubutegetsi yapfuye yiyahuye. Umurambo wa Okende wabonetse mu modoka mu gitondo cy'itariki ya 13 z'ukwa karindwi k'umwaka ushize, nyuma yaho ubuyobozi bwa Ensemble bwari bwamutabarije bugasobanura ko yashimuswe ubwo yari agiye ku rukiko rurinda itegeko nshinga. Abamubonye bemeje ko yarashwe. Umushinjacyaha mu rukiko rukuru rusesa imanza Firmin Mvonde yatangaje ko ubushinjacyaha bwa Kongo aribwo bwakoze iri perereza kandi ko bwasanze Okende yari yahuye. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa, Mvonde yagize ati abahanga mu bijyanye n'ibiturika mu itumanaho rigera kure mu gupima imirambo no gupima uburozi bagize uruhare muri iri perereza. Twakoze raporo yanzura ko nyakwigendera Chilbert Okende yiyahuye. Okende yapfuye mu gihe politike ya Kongo yari ishyushye kuko abarimo Katumbi biteguraga guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu na Perezida Tshisekedi watorewe manda ya kabiri mu kwa 12 k'umwaka ushize. Aha muri Kongo abagaba b'ingabo z'ibihugu bya SADC ziri muri Kongo kongeraho uw'u Burundi bahuriye i Goma. Abagaba b'ingabo z'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi, Tanzania n'u Burundi bageze mu mujyi wa Goma mu nama igomba kubahuza nk'uko umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yabyemereye BBC. Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania ni bimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo uzwi nka SADC byohereje abasirikare n'ibikoresho gufasha ingabo za leta ya Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Burundi nabwo abasirikare babwo bivugwa ko barimo gufasha ingabo za leta ya Kongo muri iyi mirwano, nubwo abategetsi ba Gitega bo bagiye babihakana. Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'ubutegetsi bwa gisirikare bw'intara ya Kivu ya ruguru, mu butumwa bwanditse yemereye BBC ko abagaba b'ingabo b'ibyo bihugu koko bageze i Goma ku wa 4, gusa bajijwe ibiri kuri gahunda y'inama yabo yasubije ati reka dutegereze. Ibiro ntaramakuru bya Kongo bivuga ko uwageze bwa mbere i Goma ku wa 4 ari umukuru w'ingabo za Tanzania General Jacob John Mkunda hamwe n'intumwa y'umugaba w'ingabo za Malawi. Abandi bageze i Goma ni General Christian Chiwewe, umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, umugaba w'ingabo za Afrika y'Epfo General Rudzane hamwe na General Prime Niyongabo, umugaba w'ingabo z'u Burundi nk'uko ibiro ntaramakuru bya Kongo bibivuga. Aba basirikare bakuru i Goma bakiriwe na Lieutenant General Farisi Kabwe ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu zombi hamwe na Major General Peter Chirimwami, guverineri wa Kivu ya ruguru. Biteganyijwe ko aba bagabo b'ingabo baganira ku ntambara ingabo zabo ziri kurwanamo n'umutwe wa M23. Intambara imaze ibyumweru ivugwa mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu misozi ikikije centre ya Sake muri kilometero 25 uvuye i Goma. Iyi niyo nama ya mbere ikomeye ihuje aba basirikare bakuru b'ingabo zoherejwe muri Kongo gufasha ingabo z'iki gihugu kurwanya M23. Iyi nama y'abagabo b'ingabo ikurikiye yahuje abakuru b'ibihugu Felix Tshisekedi wa Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Lazarus Chakwera wa Malawi na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yabereye i Windhoek muri Namibia ku cyumweru gishize iruhande rw'imihango yo gushyingura uwari perezida w'iki gihugu. Ku mpamvu zitatangajwe, inama y'u Windhoek y'aba bategetsi bafite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yitabiriwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania nubwo yari muri icyo gihugu gushyingura Perezida Hage Geingob. Izi ngabo zaje zifuzwa cyane na leta ya Kinshasa zitezweho kunesha M23 mu mirwano. Gusa ku rundi ruhande Perezida Tshisekedi yaherutse kumvikana avuga ko ashaka amahoro. Kuva umutwe wa M23 wafata ibice byegereye centre ya Sake mu ntangiriro z'ukwezi gushize mu mirwano ikomeye yabaye muri icyo gihe muri ako gace, kugeza ubu bigaragara ko ingabo za leta n'abazifasha batashoboye gusubiza inyuma M23 nubwo nayo itateye indi ntambwe ngo yigarurire centre ya Sake. Abatuye mu mujyi wa Goma bavuga ko ubuzima bukomeje kugorana kubera ubuke bw'ibiribwa no guhenda cyane kw'ibihari kuko M23 yafunze inzira zose z'ubutaka zagezaga umusaruro w'ibihingwa mu mujyi wa Goma. Kuri ibyo hiyongeraho ikibazo cy'ubugizi bwa nabi n'ubwambuzi bivugwa n'ibinyamakuru muri uyu mujyi kuri ubukikijwe n'inkambi nini z'impunzi ibihumbi magana zahunze imirwano ziva muri teritwari za Rucuru na Masisi. Ishami ry'umuryango w'abimbere rishinzwe ubutabazi rivuga ko iki kibazo cy'imibereho y'abavuye mu byabo mu burasirazuba bwa Kongo gikomeye mu buryo ritari ryigera ribona kuva mbere hose. Tuve muri Kongo tujye mu Burundi aho iki gihugu cyatangiye kwiga ku mvano y'ibitero bya Red Tabara. Leta y'u Burundi yatangiye kwiga ku mvano y'ibitero umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukomeje kugaba mu bice bitandukanye by'igihugu. Tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize uyu mutwe ufite ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagabye igitero muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Muri iki gitero cya Gatumba, Red Tabara yatangaje ko yishe abasirikari 9 b'u Burundi n'umupolisi umwe, cyakoze leta yo yavuze ko abishwe ari abasivile 20. Ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize kwa kabiri uyu mutwe wagabye ikindi gitero muri zone Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Watangaje ko yishe abasirikare 6 ariko leta yo itangaza ko hapfuye abasivile 6 n'umusirikare umwe w'icyo gihugu. Muri komine Gihanga habaye inama y'umutekano ihuza inzego zirimo igisirikare, polisi, abayobozi mu nzego z'ibanze n'abagariye abaturage bo mu ntara ya Bubanza, Bujumbura na Cibitoke zikunze kugabwaho ibitero na Red Tabara. Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca wayoboye iyi nama yamenyesheje abayitabiriye ko kuba ibitero bikomeje kugabwa mu Burundi ari ikimenyetso cy'uko hagati mu Barundi hari umwuka mubi kuko harimo ababigiramo uruhare. Ndirakobuca yababwiye ati uyu munsi duhuriye hano kugira ngo turebe ibyo bitotsi byose kuko nzi ko hano amakuru tuyafite.
tuyahanahane dushyiraho n'ibisubizo kugira ngo dukemure ikibazo bimaze iminsi biba ejo ntibizasubire. Uyu muyobozi yahamije ko abo muri izi ntara baza bahungabanya umutekano w'u Burundi cyane ko arabo mu miryango yabo. Yaboneyeho kubasaba kutabahishira. Yagaragaje ko usibye gushakira amakuru mu baturage, umutekano ugomba gukazwa mu bice byegereye intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo ishyamba rya Rukoko n'umugezi wa Rusizi. Red Tabara yateguje ko izakomeza kugaba ibitero mu Burundi kugeza igihe leta izemera gushyikirana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo bashyireho ubuyobozi binyuze mu nzira ya demokarasi. Tunyarukira muri Chad aho leta yishe mubyara wa perezida utavugaga rumwe n'ubutegetsi. Leta ya Chad yatangaje ko yishe umunyapolitike Yaya Dilo wari umuyobozi w'ishyaka PSF Parti Socialiste Sans Frontières ritavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'aho abayoboke baryo bagabye igitero ku biro by'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi. Mu rukerera rwo ku itariki ya 28 nibwo abarwanira-shyaka ba PSF bagabye iki gitero nyuma basubizwa inyuma n'abasirikare. Byavuzwe ko hari benshi muri abo barwanira-shyaka biciwe muri iki gitero. Dilo we akajya kwihisha mu nyubako y'ikicaro gikuru cya PSF mu murwa mukuru N'Djamena, ariko abashinzwe umutekano barahamusanga. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko masaha y'igicamunsi ikicaro cya PSF cyari cyagoswe n'abashinzwe umutekano, humvikana urusaku rw'amasasu. Ku munsi w'ejo ku cyumweru rero ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amakuru avuga ko kuri iki kicaro hari abahiciwe kandi ko Dilo ashobora kuba ari umwe muri bo. Umuvugizi wa guverinoma ya Chad Abdelrahman Kouramala yaje kwemerera ibiro ntaramakuru ko Dilo yapfiriye ku kicaro cy'ishyaka rye ubwo yageragezaga kurasana n'abapolisi. Dilo yari mubyara wa perezida w'inzibacyuho wa Chad General Mahamat Déby Itno. Yeherukaga guhakana umugambi w'ishyaka rye ryashinjweho gushaka kwica perezida w'urukiko rw'ikirenga, agasobanura ko ari ikinyoma kigamije gutesha agaciro kandidatire ye mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwa gatanu k'uyu mwaka muri iki gihugu. Chancelier w'Ubudage yahishuye ko Ubwongereza bwohereje abasirikare muri Ukraine. Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz yahishuye ko Ubwongereza bwohereje muri Ukraine abasirikare bo kuyifasha gukoresha misile ziremereye zizwi nka Storm Shadow. Nk'uko ikinyamakuru The Telegraph cyabitangaje, Olaf Scholz yavuze ko Ubudage budashobora guha Ukraine misile za Taurus kuko byaba bibusaba kohereza n'abasirikare bo kuzikoresha. Yasobanuye ko kohereza abasirikare muri Ukraine byatuma igihugu cyabo kigira uruhare rweruye mu ntambara iri kuberayo kandi ko byagira ingaruka ku Badage baba muri iki gihugu. Hari abatangiye kwamagana amagambo ya Scholz barimo Tobias Elwood wayoboye komisiyo ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Tobias yavuze ko Scholz yakoresheje n'abo amakuru y'iperereza Ubudage bwakuye muri Ukraine. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo y'Ubudage yasabwe kuvuga ku magambo ya Scholz, asubiza ko ntacyo yavuga kuko ibibazo birebana na Ukraine byabazwa ubuyobozi bwayo. Storm Shadow ni misile yakozwe n'uruganda MBD Missile System ku bufatanye bw'Ubwongereza n'Ubufaransa. Yakoreshejwe mu ntambara zitandukanye zirimo yo muri Iraq, yo muri Libya, Syria na Yemen. Zishobora kuraswa mu ntera y'ibirometero bisaga 250. Naho Hamas yahamagariye abanyepalestina kuzagiye Yerusalemu gutangirira igisibo gitagatifu. Umutwe wa Hamas wahamagariye abanyepalestina gukora urugendo rugana ku musigiti wa Al-Aqsa muri Yerusalemu mu rwego rw'intangiriro z'ukwezi kw'igisibo cya Ramadan. Ibyo bigakorwa mu rwego rwo kugaragaza ko hakenewe agahenge muri Gaza muri uko kwezi kw'igisibo. Umuyobozi ushinzwe ibya politike muri Hamas Ismail Haniyeh yahamagariye abayisilamu gukora urwo rugendo nyuma y'uko Perezida Joe Biden wa Amerika yari yavuze ko mu gihe cy'igisibo cya Ramadan hagomba kubaho agahenge muri Gaza, bikajyana no kurekura abantu banyezwe na Hamas. Perezida Joe Biden yavuze ko yizeye ko ubwo bwumvikane ku gahenge ku mpande zombi buzanatuma habaho uburyo bwo kugeza imfashanyo ku baturage ba Palestine baheze mu kimeze nk'akazitiro. Ibyo bikazarangirana n'itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu mbere y'uko ukwezi gutagatifu kwa Ramadan gutangira, kuko biteganyijwe ko kuzatangira ku itariki ya 10 z'uku kwa gatatu. Israel na Hamas bamaze igihe bagerageza kumvikana ku buryo bwo gushyira agahenge binyuze mu bahuza babo, ariko ikibazo kikaba ibyo buri ruhande rushaka bitarakemuka. Naho Uburusiya bwasohoye intwaro kirimbuzi. Kuri X hatangajwe amashusho y'ibisasu bya kirimbuzi byikorewe n'ibimodoka bya gisirikare by'Uburusiya. Aya mashusho atangajwe yashize igihe gito aho ari perezida w'iki gihugu akaba na minisitiri w'intebe Dmitry Medvedev atangaje ko igihe cyose Amerika n'Abanyaburayi bazatesha Uburusiya agaciro ku buryo buhanagurwa ku isi ngo buzasiga bwitwikishije ibisasu bya kirimbuzi. Amashusho ari ku rukuta rwa X arerekana ibi bisasu bizengurutswe ibice bitandukanye by'umurwa mukuru Moscow, kandi ngo bizagezwa n'ahandi mu mijyi minini y'iki gihugu kinini mu buso kurusha ibindi ku isi. Iki gikorwa kandi gikozwe mu gihe mu nama y'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi G20 iheruka, ibindi bihugu bikize byabwiye Uburusiya ko kuba bukomeje gutesha umutwe Ukraine bizabugaruka. Hari n'ibihano by'inyongera Amerika n'Uburayi biherutse
gutangaza ko bizafatira ubutegetsi bwa Putin. Andi makuru aravuga ko Amerika iherutse guha Ukraine izindi ntwaro zo gukomeza guhangana n'Uburusiya. Mu byumweru nka 2 bishize ingabo za Ukraine zishe abasirikare benshi b'Uburusiya zibarashe misile ubwo bari kumva amabwiriza y'umwe mu bayobozi babo. Ni igikorwa cya gisirikare cyagizwemo uruhare n'ubutasi bwa Amerika binyuze mu gusangiza amakuru y'igisirikare cya Ukraine. Ibi byose kimwe n'ibindi bikaba biri mu bishobora kuba biri kurakaza Putin. Hashize iminsi 5 gusa imyaka 2 yuzuye intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine itangiye kandi iracyakomeje. Ukraine ivuga ko izakomeza kwihagararaho kandi igasaba amahanga kwereka Uburusiya ko bwakoze ikosa rikomeye ubwo bwayitangizagaho intambara tariki ya 24 z'ukwa kabiri k'umwaka wa 2023. Mu gihugu cya Bangladesh abantu 45 bishwe n'inkongi y'umuriro. Kuri uyu wa gatanu Minisitiri w'ubuzima wa Bangladesh yavuze ko inkongi y'umuriro yibasiye inyubako y'amagorofa 6 yahitanye 45 ikomeretsa 22. Biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko abashinzwe kuzimya umuriro bavuze ko iturika rya gaze ryabereye muri restaurant ya Briani ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari ryo rishobora kuba ryateje inkongi. Minisitiri w'ubuzima Samantha Larsen yabwiye abanyamakuru ko 22 bakomeretse bari mu bitaro byo mu mujyi wa Dhaka. Minisitiri w'intebe Sheikh Hasina yagaragaje akababaro yatewe n'inkongi yategeka kwihutira kuvura abakomeretse. Guverinoma yashyizeho itsinda rigizwe n'abantu 5 kugira ngo bakore iperereza ryimbitse ku byabaye. Naho Alexei Navalny arashyingurwa mu mutekano udasanzwe mu Burusiya. Kuri uyu wa gatanu Alexei Navalny arashyingurwa i Moscow mu gihe umutekano wakajijwe no mu gihe abamushyigikiye batinya igitero cya polisi mu gihe cyo kumushyingura. Navalny wanenze cyane perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yapfuye afite imyaka 47 mu buryo bw'amayobera ubwo yari afungiwe mu kigo cya gereza ku itariki 16 z'ukwezi gushize. Abamushyigikiye bahisemo gutambutsa ishyingura rye kuri internet. Basabye kandi abantu kwitabira umuhango wo kumusezeraho no gushyingura i Moscow nkuko Deutsche Welle yabitangaje. Umugore wa Navalny Yulia Navalnaya nawe yasabye abantu kuza kwitabira umuhango wo gushyingura umugabo we. Abategetsi b'Uburusiya bashyikirije umurambo wa Navalny nyina nyuma y'urupfu rwe nyuma y'ibyifuzo byinshi. Nyina yanze ko washyingurwa rwihishwa. Aya makuru tuyasoreze ku mabandi yo muri Haiti yarahiye kuboha umukuru wa polisi n'abaminisitiri. Amabandi yo muri Haiti yagabye igitero gikomeye mu murwa mukuru Port-au-Prince arahirira kuboha umuyobozi wa polisi n'abaminisitiri imbere yo gufata igihugu. Minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry ari muri Kenya kugira ngo we na Perezida William Ruto banoze gahunda yo kohereza abapolisi muri Haiti bitezweho kuyifasha guhangana n'amabandi yayogoje umujyi wa Port-au-Prince. Nkuko The Guardian yabitangaje, muri uyu murwa humvikanye urusaku rw'amasasu menshi y'amabanda ayoborwa n'uwahoze ari umupolisi Jimmy Cherizier uzwi nka Barbecue. Kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Haiti, ibikorwa by'ubucuruzi, ibigo bya leta n'amashuri byafunzwe mu gihe aya mabandi yakomezaga kurasa. Abaturage bahiye ubwoba, bamwe muri bo bati ngo zabo bahungira mu mihanda. Barbecue yifasha amashusho atangaza ko intego y'abarwanyi be ari ugufata ubutegetsi babanje gufunga umuyobozi wa polisi n'abagize guverinoma ndetse no kubuza Ariel Henry gusubira mu gihugu cyabo. Ati hamwe n'imbunda zacu n'abaturage ba Haiti tuzabohora iki gihugu. Amabandi agenzura 80% bya Port-au-Prince byatumye Kenya na Benin byemera gutanga umusanzu wa polisi n'abasirikare kugira ngo bafashe leta ya Haiti kubohoza uyu murwa. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, aya mabandi yo muri Haiti ndetse n'iyindahiro yabo yo kuboha umukuru wa polisi n'abaminisitiri niyo dusoreje amakuru agezweho muri aka kanya. Jean Dodier Karinijabo ndabashimiye ko mwarimu yakurikiye. Komeze kubana natwe mu bindi biganiro.